ayamnya digodok dhisik bolo ben bumbune meresap. Langsung digarap ayo. Tus. Ndi bocah. Wah, kaya apa bocah. Ayo, Le. Iki wis mateng, ayo, Mam. Delokan bolo. Wah. Juicy banget jerone. Bocah sik, piye? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. amin. Bola. Masya Allah, enaknya bola.